खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदास्रि मुसाहारि बीटीसी बिसायख'थिनि बारा जेरैथिंबो बारदों थिग बेबादिनो बीपीएफ दोलोआबो गुबुन गुबुन बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल आरो ब्लेसिं रैली हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो बाक्सानि मुसलपुराव बीपीएफ दोलोनि सुबुं जथुमा हाबाफारि खुंफुंदों नंगौ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव मुसलपुर जिल्ला बीपीएफनि बानजायनायाव बीपीएफ दोलोनि ब्लेसिं रैली हाबाफारि लादों फैगौ बीटीसी बिसायख'थिनि गेजेरजों 100% देरहासार जानायनि थांखिजों बीपीएफ दोलोआ बे रैलीखौ बाथौफुरि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै मुसलपुर दुर्गा मन्दिरसिम खालामनाय जायो हाबाफारि बायदियै रैली जोबनायनि उनावनो दुर्गा मन्दिरनि गेलेग्रा फोथाराव बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरखौ लानानै सावराय जथुमा खुंफुङो बे जथुमायाव बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि एबा बीटीसीनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मददगिरिफोरा बाहागो लादों आमार बीपीएफ दलर मुसलपुर जिल्लार 4टा समष्टि लई पेलाय आशीर्वाद यात्रा এই আশীর্বাদ যাত্রাত আমি সফল হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰো হাজাৰ হাজাৰ থাউজেন্ডছ অফ মানুহ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ওলাই আহিছে ইয়াত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ ওলাই আহিছে আমাৰ बीपीएफ দলৰ যেটো আশীৰ্বাদ ৰেলী আমাক সহযোগ কৰিছে তো ইয়াত আমি ক'ব পাৰো যে মুসলপুর জিলা হিসাবে যিখন 4খন সমষ্টি কখলাবাৰী সমষ্টি ধীৰা সমষ্টি বাগানপাৰা সমষ্টি আৰু মুসলপুর সমষ্টি এই 4টা সমষ্টি জয়ী হোৱাটো আমি আজিৰ দিনত 100% শিওর বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু আমি জিকিমে যেটো আমি যেটো দেখিবলৈ পাইছে মানে ইয়াত মানে 4টা সমষ্টি লৈ পেলাই কমত 15,000ত কমত রাইস 15,000তকৈ বেছি রাইস আহিছে ইয়াত আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ আহিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ পাৰ্টিসিপেট কৰিছে আমাৰ এই আশীৰ্বাদ ৰেলী কথা এইটো